Nalazimo se kod našeg proizvođača Neša Simovića u Trnavi pored Čačka, koji ove godine u svojoj proizvodnji ima dve sorte paprike, Ami i Amandu. Nešo je radio jedan deo parcele, odnosno desni deo parcele od nas je radio zaštitu paprike na konvencionalan način, a levi deo 14 redova je radio zaštitu protiv plamenjače paprike sa organskim fungicidom Krinetom 102. Celu površinu smo tretirali sa zemljišnim repelentom maskom, freziranje i postavljanje folije, nakon čega je izvršena sadnja, odnosno rasada paprike. Jedan deo parcele je rađen konvencionalnom zaštitom, odnosno zaštitom od plamenjače sa orvegom i fuzijom, a levi deo parcele je rađen sa organskim fungicidom Krinetom. 3 puta smo tretirali, pola kilograma na 50 litara vode, tih 7 folija, 14 vrsta, to smo 3 puta uradili u razmaku od 2 puta od po 15 dana i 3. put na 21 dan, jer nije imalo potrebe, pošto je suša godina, da bi se išlo češće. Masku, otkako koristim, nema insekata, nema bušne paprike, nema... To sam mogu da primetim. Kakva su vaša zapažanja u odnosu na parcele koje su Zapažanja, što se tiče plamenjače, sušice ili bilo čega drugoga, nisam primetio nikakvu razliku i u jednom i u drugom delu paprike. Evo jedan struk Amija koji je se otkinuo. Koliko tu ima na ovoj jednoj biljci rodova, mislim jedno preko 15 komada, koje nisu male forme, a još ima da radi. Nešto možemo vidjeti na ovoj parceli koja je cela rađena sa zemljišnim repelentom maskom, da bukvalno ni jedan struk paprike ne fali. Svuda je popunjeno 100%. Znači, kakva su vaša iskustva i zapažanja što se tiče zemljišnog repelenta maske? Svugde je popunjeno, svugde nisam primetio ni bušenje lista, ni bušenje plodova, ni bušenje svega, tako da insekata nema. Ja sam zadovoljan i prezadovoljan maskom, od kako radimo